Dato'y pakasaritaan ni Julius nga napauluan di mapmapnek nga asawa. Sagudahin nga ron ti surat ni Pagayam a Julius. Dear Cassie, sagbay man ti amin kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di Tanemars Studio nang runa king ka nga timon dito nga programa. Kastamet tayo nakablawak digiti narway nga padak nga agbibuya nang runa digiti naayat nga sponsorsyo. Ket kidawek man kadagiti makangeg kadati nga pakasaritaak nga sapay kumaket may kandakto iti balakad may papan kadati nga parikot nga ibinglay ken itaklin iti deti nga programa. Kas ti paulo deti nga surat ko naaddanak iti di mapmapnek nga asawa. Asawa ko nak nupay saan kami pa nagkasar. Angem sumagmamanumet a bulan nga nagden na kami iti memesa nga balay. Asawa, live-in partner. Basta asawa ti awag ko ken kuana idi. Imbilang ko nga asawa ni Loida, angem saan namat nga sinupapakan ti kinapudnok ken kuana. Nga uray no siyak laeng ti agtabtrabaho para kada kami, kay isuna ti nagtagibalay sa anak ang nagreklamo. Nalawa ti talon nga taltalunek kasin, ket nagagatak na anosak nga agtalon, ket tunggal agapitak ket malakog dagiti apit ko, ited kumet dagiti kasapulan ken pagragsakan ni Loida nga live-in partner ko. Ngayon imbes ko nga supapakan na iti kinapudno ti panagayat ko ken kuana ngem saan tadimet mapmapnek ket nagsapul iti sabali ngamang paragsak ken kuana. No kasano nga napasamak ti amin kasinyong ken no anya ti nagbalin nga parikot ko bayat iti panakaduktal ko nga saan gayam nga mapmapnek kanyak ni Loida kasto man ngayon nakrugyan ti amin kasinyo. Mailiwak na talaga king ka, sweetheart. Alakit rumabaw ka nga ruden. Tamaturog tanton. Agyamanak. Umimat ka nagtagari dito yung kakatren. Ay, anya. Alaawan, sige la ituloy mo. Nalpas kan? When? Ay, as usual. Apagbiit manan. Pasensya ka na. Angin, saan ko ngamin nga makontrol? Ala, dumsaag ka nga ruten. Kaninto mabigat. Kumitakto man ti mang tarimaan ka dito yung kakatreta. Anya? Kumuntakak to iti karpentero nga mang tarimaan ka dito yung katreta. Tani, kitam. Pag basit lang agaraw ko. Nakaringringgur. Kasla maperper din. Ala, sige. Pasensya ka na. Sa anak man kami nga karpintero, iso nga, saan ko amo, no kasanok nga tarminan, dito nga katreta. Maturog ta nga rodan. Bakit? Kat masapak pa nga mapantalon, into no bigat. Naibus kong tilabay ko. Bakit? Agsubliak di talon. Ala nga rod. Madamdamala ang sumangpad deti karpintero nga tinawagak. Ta isun nantot magtarimaan ka deti katre. Ken konforme ditan nga mabaling kuntong ay patarimaan. Deti ridaw di jay likod. May ikat pa jay bisagranan. Ala, sige. Makamu ka lang bakit? Mangibatak ti kwarta nga pangtandan mo to deti karpintero. Sige. Nakaruden, bakit? Agananad ka. Ay, yeah.
Subliak manen iti talon. Trabaho manen. Arado manen. Sana bale. Tainto nagapitak. Maragsakan to manen ti asawa. No iyawat kunton ti paglakwak iti apit ko. Oh, di pala siya tinayabang parang Julius. Amok pa tiyag karpintero. Malaksid iti panagtalon, amok pa tiyag konstruksyon. Aya. Saan kumit ngamin nga amo nga construction ka, karpintero ka ba, parang Carlo. Di amo ka gat. Panagtalon lang mo, ti paglayngam. Kada ba, ay sika, di mo kumaamo nga tarimanan, dati katreyo. Nakarong aro, dati perdina. Naringgor, no, nakaida kami. Naringgor, ano, adda mapaspasamak kada kayo. Ha? Naringgor, no, aglabing-labing kay kini Loida, nga asawam. So siguro ang maperperdi, taka kanayo ng matisuna. Gagangelaing mata, at syempre. Anyat serbina nga, the live-in partner ko. Anyat serbina nga, asawa nga kadindinak, no, saan ko nga paragsakan, kun, amom lata na. Kaya pa'y, into na kaano ka, asawa ngamin, parang Carlo. Ay, napubya ako, nga dati, inasawa kini. Ni Maring Maribik, nga simurot iti foreigner, nga kinachachat na iti Facebook. Saan mo nga palagip paring Julius? Masair lang tiriktak, no malagip ko din nga babae. Iso nga mabuti nga kagasawan, tama nga no, kadedya nga Maribik manen, ti matumpungak. Bakit di tanasingpat ni Lloyd ang asawak. Amo na mo tagtrabaho iti balay. Ket saan nagbat nga paayon no kidawak king kuana iti tunggal kalbitak ti rabii. Ket sana ulat na parang Julius. Ala ket bare nga. Natay ta kaliblibin mo nga ni Lloydan ket iso nga talaga ang tinaikari para king ka pare. Sabay ko pare. Nakadigo sa akon bakit, sweetheart? Kitagiddakan tamaturog tan. Ay mong gayam. Imay matlayang dati karpintero nga tinawagam nga mangtirimaan ka dati katreta? Wen, natirimaan nan. Ay kita, nagsayatan. Anya ti kahit mo asawan? Testingin ta ano talaga nga natarimaanan. Anya? Deta ka man nun. Rinabi imot laangan. Di mo ka di kayat, sweetheart. When ang rinabi imot nga agpaiso, ang ala, rumabaw ka kit din. Ang anya. Adda ka di ibagam ko ma? Awan, alan. Rugyan mo rutin. Sige. Tapang testingan taman, no, talaga nga nalagdan, dati nga katre. Saanin nga, agit it. No, panakpakin ka. Salamat lang na nga mang panakpak. Anya? Adda ka di bagbagam, sweetheart. Awan, alakit din. Umay ka, rumabaw kan. Sigurado nga, madam, pagbitlaan, dumsaag ka, tanalpas ka man. Agtanta na butob kan samat. Kabebayag ka, ibabawi kon. Ay, isa na, umaya kon. Datan, yung babakon ti brief ko. Dati latapan titi katekon. Ipangatok latan dati bistidam, sweetheart. When tadi mo amot yung mga romansa. Basta rumabaw ka latamot. Dan sa di bagbagam, sweetheart. Awan, ala. Sige din, alan. Mayat ngagpayson. Saanin nga nariging gurti katre. Mailiwak la ulay king ka. Loida, sweetheart. Kunak tupay. Pagbiit manan nga naglipas. Pasensya ka na. Narigat kami nga kontrolen.
Mapankat mapanan. Ala, dumsag ka nga ro din. Yeah. Tagidakan na maturugtan. Win. Agidakon. Arigo! Apay! Danatanggan nga. Naidaak. Ano di jay? Gara ka. Kit, anya nga natanggan? Anya dayto eh. Anya? Martilyo mo dayto eh. Sweetheart. Api nga da martilyo dito eh. Katreta. Ha? Ay, kasano ka nakadanon ti martilyo dito eh? Kinaguri ka. Saan ko malasin dito nga martilyo? At da martilyo, yung saan nga kasto ti langana? Aglat-lati di martilyo. Tanabayagan nga jak inususar. Sweetheart. Bagit, martilyo dito karpintero nga ng tarimaan dito katreta, dayta. Nabati na. Aping nga da dito katre. Kat syempre, dito katre ti tinirimaan na. Indiso na siguro tapos natakkuban kat saan ko nga nadnadlaw. Nukasta nabati dito karpintero dito rabaw ti katre. Dito met katre ti tinarimaan na. Sa bagay. Naibati na siguro. Sublianan na lata into nubigatin na. Muna mat siguro nga dito tinakaibat yan na. Apaman nga maamuan na nga mapukpukaw dati martilyo na. Ala, idisok na rin din dito lamisaan. Maturog tan, apo. Talaga nasakit dito bukod ko nga. Timama yan tamartilyo nga nakatangtangkan. Kadwag timangan. Sigurado nga kasapulak ti pamigsak nga mapanagtalo nita. Bakit? Munaklat nga nanganan. Mabayag ka kadipay dita banyo. Mga naklatan. Nalpas ni Lloydan. Umaykan sweetheart. Ay nga, munaklat ta manganan. Naibayaga ka nagdigos ta. Perdi deti gripo dita banyo. Anya ti perdi na. Basta. Aglilik ba't latan, ure-rekap ko. Masapol siguro nga masukatan. Diyak ba't nga rod ammo ti agtarimaan ka dagita. Tubero ti kasapulan. Sweetheart. Ala, tumawag ako iti tubero nga rod. Tao may nandong tarimaan din ta gripo. Ay, nakadungkit din nga maperperdi dito balay. Alam, malmal pa sa kabanganin. Inakto na tadya talo nen, sweetheart. Alam mo sweetheart. Etan. Nagimasen. Inako, sweetheart. Supliak man dya talo na. Sa bagay. Into na pa nag-aapit. Naragsak tumanan ni Luidang nga asawak. Aglalo ni yawat ko ton di paglakwak iti apit ko. Ay, nakman agaradon. Abay, itatay mo pala nga sangkay game deta bukot mo. Paring Julius. Paring Carlo. Uwi nga rod. Galit kami dito sakit na. Anya, abay nasakit ta bukod mo. Uwin nga ron, nasakit nga ron. At na ngamin dito na idak, idirabi nga martilyo, dito katremi ka ni Lloyda. Nasakit mo din, tayo makarigak. Kasano ka, jakmat namnamaan nga, da martilyo nga maidak. Intupak ko lahat tatibagi ko. Naalan sa dito tulang ko dito likod. Api kami nga da martilyo, iti katre. Naibati ka no, dati karpintero nga ng tarimaan ti katreme. Saan ka naman nga nadnadlaw ni sweetheart ko? So nga, naidaak. Bakit di, saan nga ni Lloyda, nakaida. Di kat isukuma, tinasaktan, tibukot na. Api nga may nga maibati ko man, dati karpintero, ti martilyo na. Tsaka mo nalipatan na nga ta Ala, ituloy na ang trabaho. Parang Carlo.
Nalpasa ka nagdigosen, sweetheart. Umay ka na ata maturog tan. Ha? Ay, mampalinaya. Mayat ba't gaya mo dyan gripon? Awa mo ti ubunan. Wan ata pinatirimaan ko nga rod. Dati tubero nga tinawaga kita eh. Nasayat imbayad mo mula. Dati kwartang imbatikin ka. Kaya alagitakan. Apay, ginakla ka di pagustuhan bagat. Sweetheart. Mailiwak nga rod king ka. Ay na, deta ka manan, Julius. Apay, di na ka di ka iliwak sweetheart. Saan man Mulagayam? Ala, ibaba akong tibrip ko. Ibaba mo tanda pantim. Taro mabawa kon. Ay, talaga nga di mo amo, timang paragsak ni babae. Anya? Agtanta na butob ka manan. Bakit? Ay, sweetheart. Umay kakit din, rumabaw kan, tap numalpasen, maturog tanton. Masapa ka pa yung mapantalon yung tunubigat. Sige nga rod. Kadaglabak pa yung tunubigat. Apo nagputot. Abi madimag ka lumamis dito aircon. Ha? Ay, huwag nagpaiso Lang ito nakmatang kadigdigos ko. Amang narugit manan, masapol manan nga mapadalusan, maserbisan. Sa bagay, nabayag mo tinday di nga naudi ka pa nakaservis na. Sana bale. Padalusak to. Diyak kayat nga mapudpudutan ka, sweetheart. Uray naman nalo na klaeng. Malagip mo. Hindi nagkid daw ka nga gataan ka ti aircon. Tapno da aircon ti silid ta. Pinatgak. Ala nga ron. May batyo kan 30 kwarta nga pagpaservis ko split type met nga ron dayto nangina. Nasurok sa nga ribo ti service na. No padalusam. Adamot pa kayo dinabati nga kwartak. Saan ko mat ngayong gatang ti abono, di ti natigim ko nga kwarta, adamot pa ti nagyan iti Bangkok, sweetheart. Ala nga ron. Neta, babam nga ron tapan timon. Tarabawang ka, sweetheart. Neta, rumabaw kan. Naikat kon ti pantikon, sweetheart. Ala, paspasan, kat napudot. Sana bale, talaga pagbiitak laeng, sweetheart. Ay, sa bagay, kaano pa nga bimayag ka? Anya? Awan, ala sige. Unak tupay. Pagbiit manan. Pasensya ka ni Dirabi sweetheart. Anya? Apay? Gaputa. Saan nga na pintas ti turog mo ta? Perdi ti aircon. Sana bale? Deti ti 2,000. Isundo ti pangalam ti ibayad mo kadeti umaymang service deti din ti aircon ta. Alawan. Pasensya ka pa yan no. Apagbiit laeng nga. Pinanakpak kay Dirabi Ay nanarwamak yung kan, Julius. Agyaman aking ka. Tauri no, kanayon ka nga mabitbitin. Kanayon ang kamasapang uno alistong aglipas, sweetheart kit. Okay laking ka. Ay na. Naragsakak launay ta. Nakabiro kak itikasking ka, nga man nakaawat, sweetheart. Malakit di. Ilipas mo ti manganteng kan ijitalon. Tatawagak to dati ag-service ti aircon, sweetheart. Amom pareng Carlo. Nagasa taklaunay kini Loida nga kaliblibin ko. Adya. Apay mo nga nakunam deta pareng Julius. Ngamin. Patsik nga saan ko unay nga maparagsak isuna. Tunggalag kanaig kami. Anya? Di ba't ko lang nga rinabiin nga da mapasabag yun. Sa mo ibaga nga saan mo nga maparagsak isuna. Kasano nga dita? Nabiit laeng ngamin no. Rabawak
ni Loida, pare. Diyan ka mo. Diyan man mawatan ti bagik. Tano, nakarabawak king kuhanan. No nakastragan dati armas ko iti amumlatan. Kit no rinugya akong tinang panakpak king kuhana. Jakon makontrol pa iti bagik. Kit alisto akmad lang aglipas. Kaimbag man ta sa agreklamo nga ron ni Loida. Saan mat? Deta nga ron ti dayawek launay king kuhana. Kin pagyamanak launay, tao awatin naklata. Kit saan na kay suksukat. Kit manmano ti kasta, paring Julius. Anya tiket mo sawon, paring Carlo. Manmano ti babae nga okay la kadakwada, nga saan da aglipas, tungkalag ka nagday ti asawa da. Manmano ti kasta nga babae nga man nakaawat, nga okay lang, nga saan mo nga paglipasin ida. Iso nga rod, manmano laeng ti kas ni Loida nga live-in partner ko. Iso nga panpanulutek paring Carlo. Numega satak laki di ti presyo ti naten. Dakkel ti mapaglakwak kadagiti ti apitek to. Ijayak ton ti panagkalay sami kini Loida. Pare. Pare Carlo, umuna ka pa, inalpas ko ti ubrakon. Ngayon, nagaliston. Wen, kat nasapa ka nga agawi dita Wen nga ron, sana bale, sorpresaek ni sweetheart ko. Saan nga namnamain ni Lloyd nga asawa, nga masapak nga agawi dita. Masorpresa lakid di. Sa anak unay nga nabandog ita. Baring no makapagpautak maten no rabawa kisuna. Baring no natarimaanan dati aircon me. Kit saanan nga pudutan. Sweetheart. Ni. Agun-uni mo't dati gripo di banyo. Agdigdigo siguro. Kalkalpas na siguro nga nagdalos. Tanadalos mo't diti salas. Umuna ako ni Jay silid mi. Makigtutulatan no makita nag apaman nga sumrek diti silid mi. Ket agdigo saktubutan Ta sigurado, panakpak manan. Sino? Hoy. Si lalaki. Sino ka? Api nga. Nakaida ka nga maturog dita katre. Dita katre may ti asawak. Ay. Sino ka? Ay, pasensya ka manong. Siyak na ti nag-repair ti aircon nyo. Anya? Inakon, naiturog ko kamin. Agpudno ka man kanyak, sweetheart. Ape nga maturog dati ng service ti aircon ta. Di mismo katreta. Ay, pinanawak namin bayat nga tartarimaanan na no daldalusan na deta aircon. Nakaturog matan. Siguro di pa ng testing na no nalamiisan ti rumrumor nga angin iti aircon. Nga po siguro bannog na iturog na. Unangam. Ape nga rod nga nakatapis ka lang iti tuwalya iti sumrek ka iti silid. Dinto nga amom nga adamat maturog nga sa bali nga lalaki ditoy. Ay, saan mat nangag ko tatay nga simrek ka. Alabay pa amlatan, kaasimot. May sana mat nga rod nga ng service dito aircon. Siguro gapot bandog na iturog na. Aya? Mala, sige. Agsukat ka nga rodan. Ta-testing tanto. Data nga mismo ti mangi testing. No nalamiis mo't laengan.
deta aircon, sweetheart. Apo, naglamis nga agpaiso, sweetheart. Uwan nga ron, nalaing dati ng tarimaan. Uwan nga agpaiso. Ala, naimimas man itan ati panakpak. No kasti ti kalamiis na. Ala, rumabawa ka ro din, sweetheart. Sige, sweetheart. Yeah. Opo, nagmayatan. Naglamiis. Ang kumontra. Sumabad na ti bara ti bagi. Ni, mapanbutlat na. Pasensya ka, sweetheart. Naglipasak mo nun. Ala, okay lang. Okay lang talaga. Okay lang, sweetheart. Narwamak matking ka. Pagmantasaan ka, agriri. No kasto nga mabitbiting ka kanayon. Narwama kun kunak mat. Alan, agida ka nga ro din. Dumsaag kan. Sige. Yeah. Ni. Anya dito na idaak. Ha? Ay. Anya nga na idaam? Awan mo ti amok mo na bati nga. Gore ka. Ada, nariktak. Medyo nalamiis nga. Asla nabasa nga. Nagalis. Aha! Hay! Api nga adda na usar a kondom ditoy. Nga nakaiparabaw dito katre, sweetheart. Ay. Yak! Adda pa gayam nagyan na aping inigamak. Ay! Adda nagyan na itiunig na ti kondom. Sweetheart. Api nga adda na usar a kondom dito'y rabaw ti katreta. Ha? Nabati siguro dati ng service ti aircon, sweetheart. Anya? Kaya api nga adda ko mamabati na nga nausar nga kondom? No, saan na nga inusar? Ha? Ay kwa, jakam mo. Baka da siguro kinanaig na sakbeng kayo may ditoy kat intugtugot na dati kondom. Saan nakman nga balbala subasen? Haloy da? Hindi pelae nga palpaliiwing ka. Anya? Kunakto ka pa ikat. Lipliputan nak. Isu siguro nga okay laking ka nga mabiitak nga aglipas tong galag ka na ita. Taadda sa bali nga pagliplipasam. Siguro, imo na, deti karpintero. Kat nabati na dito'y katre deti martilyo na bayat nga. Agpapapas kayo itiragsak. Ay, Junyo, sweetheart, saan nga paiso deta? Saan man? Ulbud ka nga namin pinsan, Loida. Hindi si Maruno? Tubero? Ha? Si Maruno? Aircon? Ha? Ay, apakawanin nak, sweetheart. Agtalaw ka! Saan ko pagan ano ti kasking nga di map-map nak. Pasensya ka naman. Pagawanin na kumana aramit ko lang deje ka puta. Kanayan na ka mabitbitin ken ka. Andiyo. Apay, umanay nga rason deta tapno liputan nak. Tapno agsapul kay di sa bali. Di na magkumit ken ka no okay lang. Okay lang ko lang ba't? Tagaya madda sa bali nga mang... Ay, dadda sa bali nga pagliplip pasam. Tumalaw ka! Tumalaw ka dito! Sweetheart, mga asim ko ma. Sana ka pagtalawan. Awan ti amo ka papanan. Agsubli ka tinagkapwam. Saan ko nga pagan ano ti kasking ka nga manglilipot. Di mapmapnag nga asawa. Talaw! Talaw! Ala, nagtagay talat na, pareng Carlo. Ay, sige pareng Julius. Andi ngayon ka, tadagarot problema. Ay, naapay mo't kami nakasjay, dahil nga Loida. Gapulaeng, tadi mapniking kan, nagsapurti sa balin. Saan mo man nga ipalagi, pareng Carlo? Kasi ka man lamang is istorya. Saboy baga kay palagip ko.
Anya kung ba't nagkuragak dahil dyan lang nga banag. Ipapaay kumot amin nga kasabulan na, pare. Ititid kumot amin, no, agpagatang di kastoy, agpagatang di kasi gatagik met, no, lagi diyan na kwartak. Nagpintas ti jar na dito nga balay. Tilaing matrabaho at bali, ti trabaho na, tulungak pa, no, at dagundaway ko. Nakapinpintas ti biyag na nga, agbuyang agmalmalam, no, awan ng prana. Naka-aircon nga maturog, tunggal maturog kami. Anya pala ti sapulin na. Araramidig mo ti amin, ang arod. Amangan mo't na dito panagnaigyo, nga di ka maparagsak isuna, paring Julius. Amangan no iso trasaw, no aping nga, sinukutan na ka. Siguro agad nagbirok ti sa bali nga mang kudkod ti budo na. Talaga akit di nga nabudo, nagatil dahil nga babae. Di mapmapnak, di may isang asawa. Pare, kastaman idin, day di imun una nga kinadinam. Nagbirok ti sa bali. Anya tikait mo sawan, paring Carlo? Amangan man to sikat ti ayan ti problema, paring Julius. Anya? Basar kadagiti is-istoryaam no kwa. Panagkunak kat may salaang ti rason no apay nga. Lipliputan na ka. Dagiti kinadinam nga babae. Anya? Siyak? Itid ko lang arudan, di amin na kayat da, amin nga kasapulan da. Angim saan nga umdas da ijay, paring Julius. Amom di babae, ure awan unay ti kwarta. Nulakid di mapaglipas mo, ay na naragsak da itan. Anya? Anya tikait mo sawen? Tikait ko sawen. Uray no ikam akanayon kadagiti material labanag nga kasapulan ti babae. No saan mo nga maitad dati kang runaan na kasapulan da. Dati pagragsakan ti bagida nga talaga. Dati na inlasagan na ragsak ako na da. Awa na, mauman tulat taking ka. Kat agbirok iti sa bali. Tingin mo sa mo, siyak ti aking problema. Siyak ti adda problema na, paring Carlo. Nalawag na kasta nga agpaiso, paring Julius. Deta, kinaalistom nga agparwar. Anya? Deta, kinaalistom nga aglipas. Tunggal, makinaig ka iti babae. Deta, ti problema nga talaga. Kapay siya. Napaot ka kadi. Kasla ka la nalaingbat ngagsasao. Ay, saan ka kumamakagura kanya, paring Julius? Tauray no kastoy nga awan mat, tina sayaat nga love life ko. Sigurado mat, ang ano adda ka din maparagsak ko mat, auray sag paminsan. Kasano ka di? Anya? Kasano ka di, ti aramidek, tapno no pumaot mat. Ti panang paragsak ko, iti babae. Kitam, saan ka nga makasungbat? Kaputa saan ka nga eksperto ka deta nga banag? Wan, agpaiso nga sana ka eksperto ka deta, nga madamad gundaway na, no lakid di, sakto laing ti mainom ko nga arak kat pumautak mat. Talaga? Ti laing dakas na, ti kinapaot na, syakton ti saan nga aglipas, pare. Anya? At least, mapagragsak ko, mapaglipas ko, dati babae. Saan nga dahi dati kayat ko? Di kayat ko, kasano? Di kayat ko nga maamuan, nga masursoro, no kasano nga pumaot. No kasano nga pumaot, nga naig iti babae. Ay, dahil takit di ka matulungan, pare. Tadyak amo dahi ta. Iso nga rod nga, panawan na, iso nga rod nga, isuksukat dakbat ti babae ta. Saan ko nga kanain nga maparagsakid ah. Kasto isa nga talaga, di sakit dagiti kanayon nga mabanbannog iti talon. Anya? Padasim nga tamot ti ginana iti talon, pare. Baka mo't mabanbannog unay ti bagim. Sana mabalin nga ginanaak ta. Nung baybayak ta talon na gadi, awan tunti apitek, pare. No kasta talaga nga saan kan nga makisinobyanan kaday dyan aloyda. Pambarak pa eh. Kalpasan nga liniputan dak.
nga nag pinagpapasan ti tubero, karpintero, kaya nagdaldalos ti aircon, sublanak pa pambarakong pato. Anya nga ron, ti aramiden pare. Sumapulak man na. Wala ngam no, kastanto lata ti problema, panawan na kanto, no, isukat na kanto man ti sa balain. Anya, tikid disolbarem pareng Julius. Kaya data parikot mo, no kasano masursoro nga pumaot. Tapno maparagsak mo yung babae nga kadinam. Uwan niya. Ang sinor ti pagpasurwak. At dati pagdingdinggan tayo talon no kwa, iti alas 3 ti malam. Dati dingdinggan ta ti Facebook. Dati putot ni Manong Neme. Agpabalakad kaging kwa na, isurat mo deta nga problema, deta nga pakasalitaam. Ket orayem nga balakadan da ka dagiti viewers. Uri ni kasin yung latmang balakad king ka umdas day jayan. Kasigurado langana pay laeng ket pumaot. Unyag paiso niya. Isurat ko mga ron dati pakasaritaak iti programa ni kasin yung. Taoray isunapi nga mismo't mangibagan. No anya ti rumbing nga ramidek. Tapno pumautak. Ket saan dakton nga lipliputan dagiti babae nga kadenak. Kasta ti kasasayaatan nga ramidam parang Julius. Mala, agsurat ka daw ng kabayatan na, ibusintan dito yung arak. Nagsurat ak nga rod iti programam kasin yung itinamnamak nga maikandak iti balakad, uri si kantulaengen, umanay siguron. Kasti ko nakiti surat ko. Langa pay laeng ni bakit mo no makikita iti Facebook ket amokon nga napaot ting kayo pa nagpapas iti ragsak. Anak ano? Kasi nyong balakadan dakman nga rod pangaasiyo ket iyon akong tegyaman kada kay nga mangted balakad agyaman unay king kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga pakasaritaak. Ket sabi ko tababaen ka dagiti balakad yo ket maadaanak tumatlaengen iti katakunay na iti biag nga saanton nga agsapol iti sabali nang runa no map nekton kanyak. Ayan. More power to your program kasin ket sabi ko maket nakaibatit adal dati nga pakasaritaak kadagiti padak nga nakapadas ti kastoy nga padas. Ket thank you very much and God bless. To'y di makapaot nga pagayam mo, Julius. Alright, thank you so much, Julius. Di pa nang iburay mo dito ababang panagsurat mo. Kita pa tadi panagsurat ket ababa alas 4:14 pelaen ket nalpas ti surat mo. Pati ti pakasaritaam ket pagbiit laeng nga naibasa. Angim nabibiit latta dati panagrabaw mo kiti babae ta Diyos ko kasla napapaot pa jay kawitan nga dimmakep rimbabaw iti upa. Nagadot nagreact nga babae dito ini kunana ni may anbidad romansa ti kayat mi nga umuna babae no awan romansa awan unay ti ganas na. Di ba? Agapo mismo kada kiti babae romansa nga umuna ape ngamin nga diretso rabaw diretso iusok mon tapos panakpake mon dar ganas na magapay laeng no kam imbes nga maganasan naabges no kwa no na magapay laeng pag paruwaran pala dyan tubog na babaen iti panang romansam ken kuwana kas jay. Datala simple nga panang pirit-pirit mo dati duwa nga mansanas umanay day jayan dakilabanag day jayan. Medyo pala ang panang agek mo kadagati paset ti bagina nga kayat na pagkakagsakan na as kumaititinged. Umuna agad dagiti bibig na santo tatenged. Kang runaan na launay diti barukong kastamatan iti nagbaitan dagiti lupuna hindi jay perme agtultula ka ken iti ragsak baka ijay pelang ket naglipasen ni bakit mo no kas pagarigan
Ore awan usok, awan yusok-yusokin, ore awanen. Ijay pailaeng, napnek ti asawa mon. Handa ka kumay suksukat no kasat aramidem, apay ka arik mo? When no saan ka di nga agkaw-kaw-kaw, when nagpaw-paw-paw ni bagat mo, idi, iso nga di mo kayat nga batok-batokan. Uno talaga nga di mo ammo, when no deta lang bagbagim di bang panunutem, nga sika, makapaglipas ka kat umanayan. Basol mo mat lang, kumbaga adaking ka ti problema sa bagay, inaklon mo mat nga sika nga talaga ti adda ti problema na, nga ti problema ita ket kasanom nga masursuro nga pumaot ket tapno na kasta ket marnek mat mapnek mat deta partner mo. Saan lang nga sika ti maymayat, di ngamin ka kumpad Louis Buen, di mo met ngamin ammo mangan sender. Nutnutem takitak no di agpangkis kunana ba? Makapapangkis gayam di pa nagnutnut ni Kasin Louis Buen. Sumulagayam nga medyo banlag ni Kumadre Camille. Di ba? Ni Kumadre Meli Valdez Franrel, kuna na ay sender awan mo't lang thrill mo ngamin, iso nga talawan da ka, kuna na, true. Apag tibkol, kula ba ni Mivi Montañez, ni Ate Lilibet Tino Cabugon, bilang isang mag-asawa, hindi importante, hindi importante, bitin ti panakpak. Mabalin ba't nga ituloy mo no, dahi talang ti problema, ada talaga kasta nga lalaki. Dilpatam nga umuna dilpatan mo ako na. Nagmayat ti ba nagil Ilocano ni ni Kasin Lilibet. Salamat po giyong yung the best drama romantic actor ko na naman yan. Ayan ni Kasin Delia Mariano Gorgonio, awan balakad ko na udi akmanen ko na Sterling na balo ko na Sisid Marino pa ilang aka kasjay ulo ingana saka kasjay apos Sisid Marino kano pa ilang ka talaga nga map na kanda di babae ni Rose Galvan ko na elek kami nga malpas kami nga agdengeg kini Mars L. Ina nalalaing ni tatang na agpautog siyempre nalalaing lata jay original taad adong nga ti experience na siyak ngamin man ngamin palat experience ko taubingak pa ayan. Ni Merlin kunana usarem nga umuna tadila sender tano naghanas kunana sino Merlin deto it nakiktutak pa no tiamok no ni Mami Merlin Ruiz deto yan usarem nga umuna tadila sender tano naghanas sino nakiktutak nin samot Mami deto ko nag ibukbuking nan samot ten deto sekreto ni Daddy nga usarem nga umuna tadila sa bagay ni Daddy no kano makitak no agtotot brasket medyo pimuraw jedila na pumurpuraw jedila na no kuno gapo di silid da ni Kasin Louis Buen kunanan to ay kunana pa makakita kantot sa bali makakita kanto man ti sa balin sender kentap no di ka mabandog agbirok kati tandanam nga mangkitat mulam mga alakay ti kadwam nga kasinukat mo di talon nga mangbantay mapanagsibog wenno konforme dita tapnon sang kaune nga mabanbanog tapno no makapagpaot ka na daras aglipas no kanayon ka mabannog kunana. Ada pwede di masobrang bannog agad di ka pulos aglipas. Ayan. Adot makarelate sigurado di jay. Adam amok. Nga po bambannog na di aglipasin. Angem arami din nalatamot dito ka bailan na adamot pa'y dilak ko na adamot pa'y dagiti ramay ko na